Bibiyak ti tao. Ag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga, Ruden? Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, ha? Makisinara ka ka ni Toto. Anya? Ket, anya nga roti baga kini Alvin, no damagan na ka kanya. Sigurado adamagan na ka kanya. Tamay may sakit nga rod abalay, ti pag-abangan tayo, ha? Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Mac, Weng. Anya? Ay, sige nga, Rod. Si katimatungpal, Beth. Ondas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti magalawas dayta. Wen, Toto. Dakkelan agatad da ito eh. Agyaman nak, ha? Di ka yaman. Tapasat ti panagayag ko kan ka dayta, Beth. Ay ayatin ka. Kat sapay lako pa, tasak tulaeng tayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakken ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Agyaman na, Beth. Si kalaeng ang inspirasyon ko ngagbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan iti kitawag. Agkasartan. Wen, dumteng to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas nga agbalasa. Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapamiti rabi. Apay anala daw ka si Mangpat. Apay, saan ay ang imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Mac. Ay, kanayon lata na kasta. Mabit man lang talak ti wallet ko. Atoy, inayon mo itiurnong ta, Alvin. Nangalami ti dayta akwarta. Tay allowance ko nga ititad ti kumpanya kanya. Sukat ti kanayon apa nag-overtime ko. Anya? Alaamon, ammo ka na sa limutmut ka iti kwarta. Iso asika ti mangidulin iti dayta. Amumatan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig gamit iti kwarta. Sika ti paradulin iti kwarta ta, Alvin. Agawid ako di probinsya inton bigat, babes. Inaksok na lang ti paparamid ta, balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tano kasapulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makaamu ka, Alvin. Kitaan mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth. Ngam sigurado anay buston ti ornong ta. Nun alpasen ti balay ta. Agurnong tan tupay iti pagkasarta. Sana bale, kanayon mo ti pa nag-overtime ko. Dakdakkel ngamin ti birok ko nag-overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon amaladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldom ngam siyakon. Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayon na kag-overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakag ni Toto. Nagpakada ka kadikin ni Alvin? Siguradong agdamag manen kanyak. No di nakamasangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Ay, sige nga, Rod. Agan-anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto amang ururay kanyak. Ay, wen kayam, alam da ito'y, oh. Ha? Ikanak manan iti kwarta? Wen, pag meriendam.
Agyaman ak nga rod. Friend, adaman damagat. Asino ka di kadamang tuto kan Alvin ti talaga ngay ayatem? Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Amumot akwarta laang ti kamat ko kani Toto. Kwa, diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabut-butang tararamidan, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si Kantulakit din. Basta relax ka laang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad nanang, nagbita. No anda kwarta, mabiit a malpas. Sa bagay mo't kidi nanang. Da kayon ti pang tidak iti tangdan dagiti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli at mo't ladya syudad inton parbangon. At dapay ngamin trabaho. Nakuwan na. Anyat plano yung ay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaw sarmin ti kwartami. Agurnong kamin tupa iti pagkasaran mi. Ay katwan sa bagay saan yun to na problemaen ti pagnaagdan nyo. Tandan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello, Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen? Sika? Ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin, ibagaman nag-overtime mak ha? Wen? Ariglado. O sige nga ron, agyaman nak. Di ka madanagan. Siya kung ti makaamong agrason kina Alvin. Thank you, friend. Bye. Bye, friend. Nakapimpintas ni Beth ang nakaturog. Nagamo ti ropa na. Nagmayat na buybuyain ti ropa na. Bayat ti pannaturog na. Ayan tinago niya cellphone. At damot to'y cellphone na ditirabaw ti lamiseta. Saan mat ada ito'y tinago ni? Naimas ti turog na. Kita kitibag na. Amang ano importante nga awag na ita. Nagsardengan. Pasensyan ni Beth. No pakibiyangak to cellphone na. Kita man. No sino tinag-text. At dapay gayam sa balya cellphone na ditibag na. Ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tayan mo, adda akon, dito'y apartment, agawid kan, takailiw ka, babes. Anya ti kaya tasawan na ito ya? Beth, nasaya ata nakariin ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Apeng adakan ka na ita cellphone. Song batam ti damdamagag. Sino tayo ta, babes? Babes, friend, gayam, Toto, niweng dayta. Anya? Babes nga min, tinawag mi kaniweng agayam ko. Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Uwan nga rod, padyan ako ma. Promise, sa anak nga agululbod. Anyat ko na aya. Daytoy, basaem, pag-awawidin na kan, tamailiw kanukin ka. Ay na! Una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Beth ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min tinawag mi kin ni Beth.
Kasta ka di? Wan mang tuto, may isang amintakin ko iti apartment na pagababangan mi. Agabay ti apartment niya yan mi. Okay, Weng. Agyawan aglaulay. Sige nga Rod, saan ako nyagbayag, mang toto. Agyaman pasensya kan Weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan niya man na. Tinapatag na ibagak tagpaiso. Amwam no sa dino ti pagnanaitan ni Beth. Hildo, Wan sir, kunak ano amoyo ti pagababangan na, sir. saan? Tadi na kayat niya tulod ko iti dagos na. Anya? Ni, apay ngay? Diyak amo, Hildo. Ngam awanen ti pakibiyanga may tinayta. Basta ramidem ti pangibabaw na ka. Wan sir, matungpang, tibili nyo. Umunak nga roda na rumwar, Beth. Agina ka, tawan trabaho mita. Wan Alvin, aganad ka ha. Okay, bye. Bye, I love you. Ay, sorry Toto, naladawak. Nabayag ka din. Wala, agtugaw ka. Apay akas na saan ka naragsakit ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadandan namin di apartment mo? Anya lalaki. Agmay sa aki jay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Sino to'y lalaki anang agagkan ka di tilatawan? Ladawan mi ka ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagus mi. Sino day taan ang lalaki, Beth? Kwa... Luklukod nak, Beth. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngam apay ama iturod nak alukuhan. Sino day to'y lalaki ko nak? Kwa... Pagkawanan nak Toto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka. Nabayagan na kayat ko ti agpuno ngam jak maaramid. Isa pa kawanan na ko ma. Awanan kay tibain. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartakin ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka! Toto, sikat ayayatag. Sikat ipiliag. Hinututan naklang di dyan lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngay nintad mo kanya. Si kagayam tayo ayatag, Toto. Wana, saan ka na sinaan? Dadya lalaki ti sinaag. Si ka tayo ayatag. Saan ka ta rejeng Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Ngam, kasano ni Alvin? Sigurado matla kaguran ako ni Alvin numaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya at la ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Aniya? Nakuna na ngamin asingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagat at dayjay, friend. Please, tulungan na, Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti dayta. Siyak ti makapaneknek mang Toto. Pudno timbagan ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng, Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan kat atigayam ko? ay,
Nasimpot ti gayom ko, sir. Saan nga minasarasardangan da dya lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko mang tuto. Inosente ti gayom ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko, ma. Tawan to ti pagbabaw yam iti kasting inaramid mo kanya. Beth, Ay ayaten ka, Alvin. Beth! Si kamat kayam! Apilita ka lang nagpakita. Ala, sumar ka. Agyaman hak. Naglibas hak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwaran ni Jebalay na. Kaya rigak ti may sa abalon iti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot nga rot no kasta. Agpadatang at pagdaldalanan na ita. Apay. Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta. Awan na bati kanya nga oray piso. Anya. Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarmaag samatan. Gapo iti panangkan kanunong ko iti mading raramiden. Pasensya ka nuwing gapukan niya. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbud ka gapukan niya. Sorry. Pagbababayak na diyang inaramid ko iti kalabas. Oray siya, friend. Ita, mapanunot ko dagiti bigdot ko. Agbabawi yung naladawin ti amin. At dapay kong daway ta nga agbaliweng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawan ta. Kat patsak nga iturong na ta itinalintag adana. Di pa nagbabawi at daa kanayon iti udi. Ngam si uuray kanayon ti Diyos kan ka amang ilintag kadag iti nagbasulam kat si dadaan ama makawan kan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Manang Biyana! Hello, papagayam! Happy December! Iti tunggal maysa kan advance Merry Christmas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kan ni Domingo, saan napudpun no anagan. Kasto iti kunana, dear manang biyanag,
May papan kada katugangak ti kayat ko apay drama. Nasingpat dagiti katugangak kanyak. Iso nalaang tanudad duma, sumro ti pinnasugnod da, kat tila aramid da. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay da tatimaysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni Plampantsak pay latoy badok. Ay na, saan mo't anak ko lang? Apay pay la planchaam. Ay, sana ka komportable. No sana maplantsa ti badok. Nga arte ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Adya, mapantan ko na. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Kanya ba't tabado mong bakay nagalas? Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kaskal na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayat tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadaw. Daytoy latmayatan. Kanya ba't ikasta lang amon? Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usaram. Naglusyang kan. Nakababain. Inka bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay so ti usaram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo, gapula ang itibado. Diyak nga ron kaya. Kasla teenager to'y asawam. Ngam naglusyang kabay. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay, imawag ni Nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na ka nung agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot ka nun ni tatang, tadi na kaya tibado ni Nanang. Unay ay. Agap-abad ka no. Agsangsangit ni Nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Iso ngayon nakmanlakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw, nagsubliak mula dagos. Sige nga Rod, bakit? Ay lakay, pakituloy mo man lang ang tay lablabaak, tap na mamagaan. Ah? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, nakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap numalpasay. Usaran nyo daytoyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamot dayta. Saan ko akursunada? Diyak kaya tasukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam no apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isuasukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta ken nakiteng. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raud. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapanakong tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imunan na. Pinanawan na kon. Imunan iji kasaran. Ibain na kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Ibain nakpaykat nga asawa mo ng gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangkan ket ti ulo mo. Nagtaertoy asawa ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduogan ka alula iti kasta nga itsuram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay ang king dito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay dumandan ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat.
Kay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Ni, awan ka no ni nanang iji balay da. Napanan na nga eh. Saan mo't ngayon imay dito eh? Ay, reply yan. Ibagam nga wan dito eh. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Ni, adaman text nan. Awan dagiti kawas na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa ka nun. Nagtalaw. Ay, apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Ante Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gurdo. Lilian, kanakan. Sige nga ron, agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamukada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta, siyak ti makaamukada kayo. Anyat serbik nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray, para walis ditan Tinapatag, matulungan kang agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati dito Sumuro trakken ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin kay ijay. Inawaga ko ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na kanaw. Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Tayada parlor na akasinsin ko. Anyat kukuan na kano ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano na dumamait. Para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Maapay kano apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramiden na kuma. Ngamawa mo dengdenggen na. Ipili na mo ti kaya na. No kaana bim, bakit kan lima kay kayon kan ni nanang? Isumati sa nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Diyan na Ay, managpasugnod mo ni di bimakit. Saan asigo na kasjay? Ay, kastan sa kano nga men, no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan mat kiti nga amin, nga kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y ngaraw. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagay na kas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ngayon iti sarmeng ante. Kitaan niyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idagtawanak iti porte. Kunak tumat ngamin kanyayo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawasyo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga ang usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanyayo, ante. Hanya. Amangano, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangano masubraan. Mayat kay di ante. Datoy, usarin nyo datoy para itiro payo. Tapno mapukaw dagita riyang kalsawan no kuraratyo. Ne, kanya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo.
Ay na, nakababait mahigit dikin kan kanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kaw na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag subli akto. Ngam saan pa'y nga ita. Kano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak, Gordo. Di naktumul nga ta uyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, ti panagawid ko. Bye. Sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalyn. Makitam, di mo ilang makaibtor ti Luka ngay nam. Ha? Kay liw na mo iladay jay iso ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raw. Kat, inayayo yu kuman imbagayong agawi dun. Wen, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubay nga masapol ngay aywam. No agawaid, no saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no yan ti kasasad na itiayan ni insan mo alilyan? Winman? Ay, kailiw ko ni nanang. Di naman ngamin malagip dagawi dun. Iswasak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalyn, Ala! Nanang! Da kayo kadidahitan? kitwan. Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Akpay so, Rosalyn. Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilyan. No kaya't nante agawed, ada kanya na data in San Rosalén. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na gapo iti pa ng pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga ron. Kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan. Awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Ha? Lolita? Si kamong agpaisaw. Ha? Nagpintas kan. Ay miss you, Lolita. Ay, Messi to, Gordaw. Ala, sumrekan napintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Ay, bagbagay mo. Ay, kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay, kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, Gordaw? Wun, bakit? Ay, malagip ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Nay, mabit lang, Gordo, Sungbatak ti awag ko.
Naimbang nga oras yung tata. Mabaling tagpasyar. Asino ti pasyaram? Ken asino ka? Gurdaw, pastrakam ta sa nga ilik ni Andrew, sa rungkaran nak. Anya? Tapay? Isu ti mawag itay. Pastrakamaon, ta sa rungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masurunak iti inayaw. Ay, ayan ni Rosalyn. Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dyan inam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Apay aya tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarong karken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betay. Anya? Ay, pimintas mga min ni nanang. Isong armanda siguro na. Ken di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa nang magawat itilalaki amang sarong karken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dengar aramidin na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada tsokolate. Jay mo inayaw. Feel na mga awatan dagiti sagot na keng kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalagpaparam iti kasta kay tsuram. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Adu ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ikag bado iti nagayan abistida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta nga itsuram. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Nakiatin dari ti birthday party. Apay aya. Kinapay nga gluluwa kayo. Ay, sumrek kay mampay. Ay, di nayo ah. Awanan. Diyak maanawan. Kanayo ng di jaming da. Kadwa na. Nagiti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sos! Madia, ada kayong asawa na? Maki-boyfriend? Hindi na ko ni kabilangan nga asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka no ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarum nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga main. Aram kanyak. Ay basta idarom ka. Agsagaan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam ti kasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natungpagan kan sanay. Ay tatang, pangasaw. Pagsaritaan nyo tinasayat daytoy. Di kay agkabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling ka. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam idealo siya ngak. Ay, ala suri nga rudan. Uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagpinakawan nga rod dagiti katugangak kat naurnos damatlaeng ti bagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agtenden na. Alakastan ti pagayam mo Domingo.
Nalakat na saya at ata nagkapyada matlaan, kat saan na naala iti darom-darom. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam tayo a Domingo, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyon gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nang ipatangatang di sa balimanan nga istorya, apakaadalan iti adal, intay pa'y kumablaaw. Hello, kini Aida Garcia, ni Priscilla Luzano, ni Nora Payon, Noemi Santos, Adoracion Carion, dita Kingdom of Bahrain, kani Valenzuela Jilin, dita Pangasinan. Intay nga ro dandanggan ti episode 171. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Ayan nga tanday dya, Joyce. Kuna na anak kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mo't. Mangrugin ti exam, ngamawan pa'y lang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibaga mo na niya ti bagam. Tapno pumanaw kan. Joaquim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako maura 50 pesos lang. Aramata ko maapagpaserox. Anya? Exam? Nga mawa na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siya ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang na sino matday dyan, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rin, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga ro din ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay kit din aya ti anak ti baanang. Wan nga ron. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam ba ti 200? Isupay la ti aramatem Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaang ng tada ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton addan maitid ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang, nanang. Naimbaglaang yan tada ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de. Mala di ka madanagan anak ko. Apa man amaalak jitangdan ko. Bayadam to ti utang mo. Kandi mo ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, Saan kumat ngay bagbaga aguraem ita? Ti kanyak lang, katapno saan da ka apagsasawan. wan nanang. Talaga saanin ang maulit. Jak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dahil nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wan nga rod Pinabay na ka iti kadwan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin tinana. Inunanan to ti kinagaranggan diyang na. Anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka tatang. Barang saan mo ta maipada ni Ani kankwana? Ay, sapay la kumaa ang panagkunak. Itikas diya galad na. Imposible asala maipada iti nana.
Aga nakabalasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta. Dayta nga ron ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tanu sumardangak pa ilang iti panagadal ko. Ha? Wan nanang, agsapulak pa ilang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurnungak laang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day talaang ti choice ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papan iti kwarta. Una yan. Ngamin, saanin nga umdas ti matmat gadan ni nanang. Kasano akon nga, friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti dua atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mo ti sabali at tumulong kada kami. Oh, kita man, dua atawan. Dua matatawan asaan tanga agsarsarita. Agra dua rakton Sana bale, ado mo tagiti kaadalan taklos mo. O di iso da pay lang ti kasarsaritam. Ni, itaman payasan mo akadwa ni Ani, si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang agsardengan iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga amin ti bibi ang kukankwa na ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba alanda amin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagadalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kameten. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas ka nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tapna dagunggunan na. Uwan nga rod. Ay na, uray po utam ti kunak manong. Itisan nga agbayag. Maipadaday jay kanya Auntie Linda anaga nakabalasang. Ket Diyos to, tapno agpadadan nga gina. Ha? Si kamat gayam ti masabat ko, ani. Ay uwan insan. Ay na, dandani di ka nailasin na. Kunaklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka matin a tao? Nagapuak ngamin iti bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon kay ti labba. Ala, yung kailakon day ta. Imbag lang nga day gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan ka ti kasinsin mo. Agtalinaad kalat ako maana pa kumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang unay ti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibaga dati kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita anak ko.
bayam, makaamiris dan tumatlaang. Si kamat ti masabat ko, Linda. Rabin, ngamita ka lang agaway. Wan manong, nag-overtime makijebang kag. Apay, talaga nga awanan ti sabali pagsapulan niya. Malakse, di ti panagmulmulay o di bangkag. Sapay nalakatin atang kita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadag itinaganak ta ide. Saan kumakasto ti karigat ti biyagyo ita? Manong, Bagbagam, di ka kaiso ng anak mo, tapno sana maipadakin ka. Mauma kayumot ko maitirigat Alangan nakastayo latan, ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak ko rapay, matay mo ila anak ko rapay. manong. Nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kon ti agadal. Ay katuan anak ko. Dayta ti or-orayak nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko, igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo suti kinayat mabaryaw? Kunak nagis-eskwila ka na impag sanggayam. Tatang. Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam di mapan ang kargador itinatang. Tapno na may pakanmaw itinasikugam. Ha? Ano sam tirigat? Kasano apaitan? Diyak pagaro pa na maramid mo kanyak ti kastoy, Benji. Nagtalakag kan kangamlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawain, tinangig ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asawain. Masikugak. Ngam sana kaya't ti boyfriend ko atakderan. Gaputa damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsa! Awan sir beti gastos mi kada kayo! Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbidutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam nga Dua atawin na nagsardeng ka. Ngayon fresh na fresh di panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka anya. Kitaan man, agraduar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na ako. Ay, ungayam. Nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak na kasarsarita. Ay na, nung diyak agbidon, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo dayta Husto da dyan napasama ka dakwada. Tapno maamiris dati bidot da, kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na, friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, dahi taman, ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan unay, iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Dayti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na. Ininutan ang maragpat ko ti arapaap ko. Wan, anak ko. Mamati akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagradwar ko. Sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak matan. Tatang,
Ang mga nadakwar tayo. Masakit nga minti anak ko, kat naira na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanya. Ay, awan may pautang ko kan ka, Kim. No awan kwartayaw, iba gamit ti asawa, am taag trabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mo kay ko maitibilin ko ide. Saan ko makasto iti mapaspasaran nyo ita? Tatang. Gusto lang, tapno mapadasan nyo tirigat. Mangsapul kayaw, iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno adda kwartayaw. Anya? Mapan kagsapul iti panggadam iti syudad ko na? Uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito lugar tayo. At least ili syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulam at trabaho ijay. Kahit awan mo't may parang mo diploma. Uray food server latan Anusak, tapnula ang ada aramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da iji construction site. Gusto ya. Kahit kasano dyan anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho am, ayaban nak tumat ah. Dito'y matya imbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga tati pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si kamat kayam! Wen! Kas makita tiyak nga rod. Ay! Ay! Si kaji ibagbaga ni Joyce agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa ilaang, Wen. Oray nak dito eh. Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako unay. Ani? Diyak lang pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. Wen insan, kaasi ti apo. Naawatak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat ka matan, insan. Agyamanak insan. Gapot awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kuma, insan. Gapu iti insan na nasayag nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day giant. Lipata mo day jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lata, insan. Wen insan, taday tati insursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ka. Kinapuno na, insan. Mababainakan ka. Awan rupak nga iparangkukan ka ita. No amok la kumasi kagayam ti manager ditoy. Ang mga no, jak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam. Gapot na awan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan. No napakumbaba ka, addan tulat taal daw, arumang ay ka. Ngem no managtagibasit kay tipada matao, awan dua-dua abo magsak ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.